Yeche Dr. Bawumia se Ghana Card for fry yede ebema emofra yebewo wo mo fofra wo man mo no ye hwe ni mo se be ye adwuma bosomi a yebesimi no emu mampani abede ye ni da kwan se wo bepre mampani adwa no wo MPP amanyoko no din mu na no na de na probo akopie mu wo wanchi wo bono mantemu a wo de sansemi etudwa Omanpanyi abedi akire Dr. Bawumia de atudwa se obubu obosomi a yeba besimu no oba abehyiase na botofo bi a obewo no amano Ghana Card reyi ehwe ni mu kwan se esi ahenefo a wonum ewa MPP amanyoko ni mu ebeto abama no se de ebeya obenya akwanya abedi MPP amanyoko nanim wa akwa tumi na ode sansem tudwa wa abra na wo bo ntoa ewo wanchi ya obuno mantemu na no kwasiada okire mu se akoda bi a obewo no wonya de nuko wenyi apa wode ne Ghana Card ebema no ewo bra wode ne birth certificate nso ebema no Dr. Bawumia echire mu se sa na mo a wotu ama enkoda wo wonom Ghana Card no e kan hyehye ya aban eye ya ne nyina ehye digitalization agenda no ase ihye no ebego nyina abrochire ye wo akola ye manu the national ID and birth ye wo no have your integrated databases. So starting from next month, you will apply way in you remember 2 IDs, the Ghana Card ID and the birth certificate ID. Either way, Ghana Card, digital address system in Ghana, and then ultimately, we have a digital address straight to Google.